Swastiastu. Atur puspan jalen citiang Pinaka pengelantur semah Seke Dramagong bara budaya Kepolisian Nusa Tenggara Rumah sang ayu badia manah titiang Melarapan saking pasuwecan ide sang yang pramekawi Sida anduk titiang Ngaturang cari kadi mangkin Sedurung punika banget titiang ngelungser gang rena sinampura apan jantan tuna luwih munyuk lungser titiang ngaturang cari tepuniki pemekas sekananing maka kirangipun suwe jauh gidrane ngaksameyang para pamiarsa sinamian munguing carita sane praya katur mangkin boyo wendan sios inggih punika Sri Aji Sake. Sri Aji Sake. Asapun api munguing daging caritanipun ledang arse idodane sarang sami atun itu yang miarsa yang malih bos-bos tumadak saking asung lugrahan ida sang yang Pramawisesa sida antuk titiang ngeledangin pengarsa itu dane sarang sami sio sandring punika ageng pengabden titiang gumanti ngelungsur pewarah-warah Kitekat ring idane meraga sujaneng kinucap peradnyan sajroning Dramagong lamakane wen denangan titiang sesuluh ngelanturang pemargi kapung Kurwakas pamiarsa namian kadi punika murdaning atur titiang dumadak saking pangyang ning ide sang yang Pramawisesa maka miwahida betara-betari sami sida anduk titiang gumanti ngeledangin arsan dane sinamian pemuput titiang ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi
tadi teh keles pasti si cang-cang kisting ngalih nak buka cai mek buka keles bakal sejake ini teh ijo penyalaan di bulan Juni nih ya Ija kan ciman ngalih cang tadi keles kan di batis diolas aja keles anggo batis keng-kenang menjalan yan buin tawang di sen munyin cang tuh sing ya batis sekeles kenyal kan di oh kenyal batis si cang ngalih cai gitu nabat teh kenyal cang ngalih cai nah lah kene nah kengken Pang cai nawang pejalan nih cang sangka li cang telak kene di petangkilan man ijo penyalaan cine sangkep truno trunine ica anak ayang sangkep pang tawang cai mengkengke nawak singlah kreativitas cisenglah jiwa membangun dote ngomong gitu ngelah cang jiwa membangun sake walau cang sing ada nak ngoren mawin cang sing ada ngayang sangkep sing ben cang sing oh ban sing ada nak ngoren cai ke sing teko ngayang man kene isin sangkepane itu apa isin sangkepane sing jadelen manut tekeneng pekarsan ide sangawerat kengken ning capang ngwardiang kebudayaan lan adat ane subuade waris hangeteken ide dane leluhur dewek ajak mekejang tuh isin sangkepane luwe recenane sanang lestariang wardiang lan tincepan man nih pemekas nih ane madan gegitan kekidung lan kekawin kelade nyabran warse ada perlombaan ane madan utsawa darmo gitu nah gitu tuh nang supo jemen man kengken atasan koso muyo ban truno trunine duga ngelantur rincikane paitungane ajak mekejang subo ingkup nih pemekas nelakar ngadang perlombaan oh gitu ya nang bakal ngadang perlombaan bendan tuh subo pat nih hitungane perlombakan luwere ane istri molomo mojo jahitan ngai canang sari lamak cenigan luwirane len-lenan kekidung lan kekawin tuh pang meriah masih misi lantasan muimuh ane madan cara janine perlombaan lagu-lagu pop pemekas nih tadi misi masih misi ya pang meriah benar lagu ane populer tuh ya nang gitu sir milunya milu tadi sing dang luwung ngelah si jiwa semangat membangun milu perlombaan sih bener pang ramenya pang meriah lagu pop nasional tadi pop daerah apa win bisa tuh sana tuh bong kadang-kadang lagi milu sing mana ada ngelah si sesepelan gening sesepelan itu tuh sing lo biasa atau besik-besik gening apa tuh nang orang nang saing itu nih saing diingat oh mana nih kango ya nah gini nah orang naik nah lihat malu gini Neng ayo main pacaran Neng ayo main pacaran daripada pacaran beneran pikiran pusing sudah karuan kumpul kebo ya cuma kebo-keboan totonan yen gendenge luwung kalau bungut sih kuang apik kan men bedek kengken tuh dok hetwa lo gulo dango bungut cara jet kebo nage maju sajan kudiang do bes ngai si kudiang man bungut orang kebo kumpul kebo ya cuma keben kadang sing je kitu do bes apa bes sing lah biasa kebo nana lanturang Pak Pangulu weh melehan nake ngeraos apa Pak Bo pangsekan Pak bingah naik nah Pak Pangulu Pak ne Pak nyau gan munyin cia Pak Pangulu du tolong dong nikahkan dia asik
Kengken tuh yang gitu. Konyang melah gending situ. Men. Cang len. Apa? Ane ulah tiang cang. Ane gending daerah ane pang mangga. Nek kengken tuh orang arep Ane mau judul main biliar. cang sing kae nepuk min biliar sih. Ye, macepang-cepangan nyomplok bola pang macelap ke bolong Ada gendeng nih tuh. Aduh, subuh ngetop tuh. Main biliar. Oh, dingang nah. Main biliar kami tuh. Oh. Lila lilu lila lideng. Aduh. Lila lilu lila lideng. Adeng beli nyogok kateke. Yang ada yang nyogok. Apang bolone cerek tusing macelap. Ada yang nyelap ngau. Lila lilu lila lideng. Lila lilu lila lideng. Yening bolone sedang makunci. Tak habis-habisnya kisah cinta yang manisnya kayak madu yang pahit bikin sengsara. Oh, oh, oh. Oh, Salome. Tukal kemola kuang cigening cang. Pecik ki bungu cange. Sing pecik cengyak siap munyin cie. Morain pop daerah. Yang buat awang pleh dong. Kok kisah cinta lah kuang. Bungut pecik itu. Yening bolone sedang makunci. Pangsing nyaplir olesin pupur abadik. Lila lilu lila lidang. Lila lilu lila lidang. Aduh, bolone ngebang. Kateke kewa ngale sasaran. Aduh, kateke lengkong. Tuseng mampu nyelopang boloko bolong. Di agate bolone pasang. Kateke numpel kena ekirang rang. Lila lilu lila lidang. Lila lilu lila lidang. Adeng beli nyogok kateke. Apang bolone cerek tusing majalah. Lila lilu lila lidang. Lila lilu lila lidang. Ane mau bulu bakat kedang. Nah. Kemudian imong cinik itu gending cange. Nah ini dia caleb lagi pikir jati balik. Lila lidang. Tekan itu yang ane mau bulu bakat kedang gitu. Nak cerik terus sing nak guyu. Akengken ane benah tuh sing tawang. Nah, jani dab-dabang iban caine icange nang cai catatan tuh di catatane pelajain. Nah, lah pati kacuh kayang totonan di molomone. Ya nek dopa hitungane sambil yang Jalan jani. tangkil, pangsing telat di dewek di ponangkilan. Namone kaya bawan ini. Jamuar sedih berasa motor Jebak jamu warsa kepratnyaan palungu cokor sampun kita. Saya parakan telah gangsar kelawan pingsir. Aing titiang dua agung sing jesanang besanget lakara muji ing mumanggelah.
mapan jeli melah gelah masih Gusten caini sujatnya gelah masih merasa bahagia mapan subuh bertiak secingak gelah penangkilan caini napak saya ke diajeng gelah ini bina kecihne susrusan pangubaten caitan surut tekini gelah mulut wah nini gumani lakar buat pangsi deje amreh sukani kangrat Bagong dumadak ngelantur subaktinipun banyak sami mantuk ringjeng palunguh Cokor Dewa. Nah penangannya jani mirip cai sebenawang akitu masih panjang di sejebak jamu war seduipo paunukan oneng-onengan gelah gumanti nulat niru pemagani desang meraga satu jana Ayo wakti nekin ucap pradnyan cestekar ngulik daging sastra unuk kaweruan kediat nikan mapani kinucap pinakeswar pinakesuluh wastu ada kebos widya sastra sudarmu dipanikanang tribuaneng sumena prabaswara Aduh medaging tadi penikan seperti itu. nah wale nejani yen rasang-rasang gelah dini disejebak jamu duipo mirip subenyatur desa bakat selusup tongos nekin ucap melah utama lakar ngeripte yakte mengawi mawinan yen cara majang-ajangan apa lu wirian pepes ajeng sinah metu rasa nyelam ada wanak di pekayunan Ya, nah, domawanan nejani kayun gelah lakar ngalih pengelinang kare nuju duro desa duro negara utamane ngalih tongos ngeripte yata mengawi desa Genah sane becik pacang ngeripte benah Luna Sugro arah Tutung. Mau piragi titiang wacanan palunguh Cokor Dewa. Jagi ngerereh genah nguripto sane becik punika. Sampun mejandat ring dijo genahnya nah nih. gini gelah dadi mandi ngahorte ada kone tongos nikin ucap mengah utama Inggih. sing jadelian itu di Pulina Bali jagat balne sampun kaloktah kasumung ini kebecikanipun. Ring jagat Bali nggih. benah cek Bagong purun titiang nuna sanga matre rengangan Cokor Dewa ini kebecikan jagat Bali ini wacana melarapan dumilah tejan gunung toh langkir nekin ucap gunung aku pinake pancer jagat Bali ada lantas pariangan mekadi besake ane kase ulu adu batur muahane lenan ne pinake sengkar ne macekin jagat Bali mangna kuntuh jagat Bali ini aja cek nah sejaboto agen-ken paunukan reste di dap-dap agama ini di tanah Hindu jadi kewerdian di jagat Bali utamane agama Hindu ini kaler kemangga hangir sering Bali benah Bagong yen ing sapunika wacanan Cokor Dewa rentah ring titiang pinunas titiang ngangan Cokor Dewa sampunang lianan ring titiang iceno pacang iring pemargan Cokor Dewa lunga ke Bali japit wiki sing matur gitu nyen jelenan mulan cai neku manti sebaun gelang iring lah ai gingsir yo gak sar ye sing udiang kita lima anyet canak majukongan kita apa gang Wau palunguh Cokor Dewa. Jagi mau pikayun lungo ke Bali. Eling ada si tiang. ingat kenono apa Do ke titiang kadon mau duo sioh tiban. Titiang anak naneng mereka ke Bali. utan ke Bali Inggih. ye tuh sing madaya makelo di Bali Suwe jape ke Bali. ai milu sir nenten ngarang Pun titiang cenik barak do mereka kadon. kalawi kadon alit titiang cai bok teh Pun tiang kadang. men yan makelo mandi Bali sing liung lah timpal Mak gue Bali tiang. ada ne melah-melah anggon kanti Wendat nyen to nyen wayan mas.
Wayanan ya. Wayanan yo. Sir, Titiang. yang alih kone dudonan pelekarane di Bali. Nggih. Paling malune lekat wayahan ya, mawanan wayah. Kawasanen iwayan. Gede. Gede. Tua. Kaping kekalih. Di Madia tongosne mawanan ya, mati. Nah. Kaping ketiga. Nih kinucap nyoman utawi komang. Kaping 4 bini hunkat. Nah, pinaka pengetut, kitut-kitut ne waluyane ketutan ya. Punika ungkuripun. Benar. Man, wayannya nadane sar. Pegruwean sira jo wastane pesuwe niki lali jang lho aku. Kewah Suwe wayan. sing ingat kan penyumune. Dena becuk kok ketuangan lis ket kosong-song bolo na denengap. Iki anake. Pan-manan kena he. Nang ramang-ramang yan upami penyumune lo yan muani biasane locong. Yan tani locong ilecer. Kitone dinga hortane. Terus ring Bali. Yan lo luweng. Yan tani luweng ilobeng. Coblong sa. Ileper. Sing ada nyak manut Kan sar. wedan sikit dan manut to. Wah, nek kewan nyen dene nang. Kebiki-biki numet. Kemudian Ijak. Wih. Saya kadang ngelah pupina. Pindah apa? Don akhirnya nadak saro gitu nyongkok. Dong iwa asin icang yo. Semua wangsit sana ke. Wih, do jo mo itu cang wayanyen jo. Itu kena cang jejak si cang. dong uli bedel kalau jak mekeplis Kan yo nyongkok. kendon no wayan sing. Cai sing nyamat-nyamat. Ken nyamo kada sing yang kalau nyongkok nenek Ngoyong jahang nyongkok Kan nada nyongkok. Itu akibat. Wah. Sambut di cang elek. Hah? Sambut. Ken adan timpal to. Nge. Sekan wayanyen. Wayan lodro. Maro cah ingat, maro cah. Iwayan lodro tanione. Oh, timpal Di Bali, Oh, weh. oh. Ciseng hawi-hawi. Dan. Wah. Nana yang kita sar sedang melahap. Gelang diolas ken cai. Ben pidan yang sebuah nekat di Bali. Urin gelana. Nge, dicanya Nah, kedua ingat lagi di Bali. Rumah nih. Oh. Ingat jangan ada coba baru jenik ada kukul tuh mana. Biasanya di Bali nak yen umah keingat yang banyar suang-suang diingat yang ursane banyar nih ingat lagi. Banyak nih bu, asan-asan inget cang asan-asan. Banyar apa ada nih? Banyak apa kan dong sapo sih. Jangan menghawi-hawi. Nana yang gitu. Jani lampang benah sulur pejalane. Ada nakalingsir Iyaji Bagawanta saha pengabeh. Jalan cai ngiring gelang. Pangada atur ning wangset kena kalingsir. Wagung. Puniki anak rau jago pedak tangkil rengangan cokor dewa tapi menawi jago penten. Tunasang itu. Onei ceneng rauh kiring bani gangsa raja ingsir man apa ada dari kelad-kelad cara ada lakar syarat aturan ceneng nang matur malu Kita geng mamitang lugrem matur sisip aratu Haji Agung. Nah itu masih buka paman pinaka pengabeh gelang. Mekawanan di tiang pedak tangkel kadimangkin. Puenten sana jaga uning ayang di tiang. Dumadak ledang arse lugrah haji ngicen di tiang. Riantuk sampun ningkop dados paitungan di tiang. Ring puniki para kandawi gangsar ingiyani punikingsir. man inde Titiang apa memanah kaca ngelungsur pamit ring lagi haji. mepamit uli puri lakar ceneng me man hijau lakar pengojong Titiang pacang ngisi jagat Bali. Ya, riantukan melat mana titiang gumanti pacang rerah genah sane kinucap utama jaga ngeripte makemiwah mengawi punika. Wagung. Yana sapunika sadnya pisan kayuni Dewyana. Taler ngemilaten pemargi Raja Dewata nih. Melad jaga boleh mesesana ring buana nih maka sami. ceneng
cening kita masih paman Werda. Dadi cangeg rasa bebelan kayun haji mireng ngatur cening. Apa kana maunan sawireh cening pinaka putra haji tunggal-tunggal nejane lakar nilar puri. Nah, walau ada masih aneh legang aja di kayun sawireh pengojog ceninge lakar luas ke kulino Bali cening ne legang aja. Nah, mumpung cening nuano madane kemo cening majalan walau perayatna cening teken anggo sawireh pejalan cenenge ngungsi kulino Balune anarung segara buina ne sangat lakar idiang aja kapineng ceneng. Nah di bane ceneng tekad nyan ditu di Bali kengken ban ceneng nabdaben jagat aline ditu sawireh ditu subo masindah agama nene manut mawit uli dini mula kengken ban ceneng nabdaban pangdemimpas teken gegulak agamane inde ugama inde igama pangnya yemelah masih perjalanan ditu di Bali. Pirangang pisan sapunapi panganikan ide anak kelingsi rauh cokore dewa ring pulino Bali asapunapi sane buat cokore dewa rauh hang ring panyak maka sami mangno tetep ring pemargen agama-agama maka sami duagung penduanin puniko pinako pununtun ide yang pramekawi. Nah, gelah ngut sayang pesan paman ingin mantuk ring lingi haji agung suk semandit yang ring paswecan haji sampun ngelugrahin kali wenten pitikat-pitikat kadi punika dumugi presida anu titiang pacang ngiringang ngemargiang asapunapi mungwing pewarah-warah haji sane kepaeca ring dewek titiang. Nah ceneng aji percaya kapindeng ceneng subo pascat lakar ngambel dewek ngamalang walau perlu masih aji mita keten ceneng dengsap astitit keneng ide sangyang pramokawi wangsida ceneng rahajeng ditu di Bali. Nah sejawaneng to masih ceneng ada nih buat lakar raosang aja kapineng ceneng nih patut pingitang aja masih wala sing ya jani lakar tuturang aja pangnya ya rahayu pejalan cenenge jalan sejawaneng ceneng mau pamit kapineng aji kapineng biang kapineng semeton makejang. Nah dini masih di Merajan Agung nyaku panglima mau pamit keneng itu yang pramokawi pangsi rahayu puputang pisan pemargin cokore dewo juan punika jago ngomargine sane muasta selat segala sandok punika semalih titiang wenten jago piteket ring parakan duwene sane ngire sar kapituwi dinsi benoh ngiring sesuonan cai rumasak cara ijukung cai pinako kantik benoh san benoh medayo abo jesto karone do benang awak disejeronin pejalan ngulah aku dari benuh Pasang punut titiang bos Gusti. Nah, paman nang dadabang upo karo mau pamit di Merajan malu uang jerone malu mau daging miko yadnyo sami sampun cumawit dua gong durus jangan sam sud mau pamit saya nak dapat bekalannya iya
Aingit yang rasa kesirakan panmat pesanjuan. Ketu menggantikan kayang gelang. Disubane gelang itu buat atur panyembraman di kapal gelang. Nang sekarang bangun. Ini dulu sang ratu agung istri. Awenan te gelang jani. Saran nawin dewek pipi. Bangsi datangkan diajeng gelang. Arehne aduh mulane lakar tuturang kapen dewek. Inik napi punika ratu agung. Wala sekarang main malu. Ngiring ide yaji ngewanes ramon ini. Pongkas kene bibi. Yeneng kana-kana hanggelang. Mekelo subuh ide yaji. Memekas ni tema bibi jajah kapen dewek bibi. Ketu masih kapen yang ukudan gelang. Nejani melek cegelang pang nawang. Amun tuh kadirasa Leonida ni mapi jajah kapen dewek bibi. Man gengger mekejang subuh rumah saben bibi. Ratu Agung. Yang ingin aja sana kepikir yang sekian tiang. Dadang kau agidek kemana hadap yang Ratu Agung. Pemekasan mangkin di tiang lungsur. Tangan ring paluwung cokor dewo. Mangane gereja paluwung cokor dewo. Ngawawahin malih sakirang-kirang pun Ratu Agung. Iya dias pun singen ada atur bangun bibi buku gitu. Arene mulo suodar maning gelang. Di pradene gelang bisa. Gelang mulo bisa diunutun dewek bibi. Nanging bibi penangane jani sangat tadi pengidih gelang kapen dewek bibi. Nabi Ratu Agung di penangane raga melajah melang pesen kenahe dia pesan lah kenah nenge-nenge utawi nadwa para bibi pangengal bisa engal resep apa nih kepice kapen yang ide yaji sejawaning itu arene raga hidup di gumine nak suka Nuliai punyan kayu tan luput neneng angin itu yang neng kena anggelah. Ratu Agung istri. Tanda salindang mau tamu pisan daging kayu baru coba dewa punika Ratu Agung. Ike ngawet saking mangken ditiang kacang usaha yang pisan. Sapun api antuk titian. Mangane presiden ditiang agengin. Sapun api wacanan paluwo coba dewa punika Ratu Agung. Pengabden gelah mulut waktu. Ikuala kene bibi. Ini wenten api mana Ratu Agung. Panggem mekelo iraga tutur-tuturan dini. Kayu paluwo coba dewa. Ada ide yaji. Sejawaning guru rupakan gelah. Ide masih mulut wah. Guru pengajian iraga. Patut iraga tangkel. Mulut wah tu sudar maning iraga. Jangan tangkel malu. Yang sapun itu. Ini guru sang Ratu Agung. Jalan bibi. Nawang matut sisir pineh riye aksi muwing semang pangbakten di tiang haji Rasa ang ayu bagyo bapo nampi pangubakten sing pocol bapo mapaico aja kapenang cening ne mulo ane ajak bapo ning bakten cening kapenang buru rupako ning dumadek Presido ban bapo riwakasi dewo dadi anak mau tamo luwe dadi contoh tetuladan dini di bumi ini Dados semua pisan manah titiang wenten ranteng rencana naji sapunika sakewanten aji tambangan kadi mangken dados purun titiang matur ngangan aji utawi nglungsur ngangan aji mangde sampun angin aji pacang warna jagi mapi jajan sikian titiang pemekas dek rek ipun penyeruan titiang aji yang berawan jangan siup di medali pisan sedani putra sini yang berawan tuanin tamat titiang terintang pisan karena sampun angin warna baru berawan menikir sikian titiang kemudian bapo mod lakar mapaico aja kapenang cening neke neneng ne mapan ada buat lakar sang bapo kapenang cening bangun ning pokin bapo ning yang wadah kini aja tambah Ratu Agung dan akhirnya mana pesan ini
kene ning. Apa ane subuh tinajar ban bapo? Indek prajoniti. Tata titi suodar maning anak madagarde naruswari. Ian kekenah ban bapo subuh incap ban cening. Nanging pengidih bapo kapenang cening. Apa paican bapo ane ada diangan cening. Rewekas pang presido cening ngelemakang. Tekin banyak para samoni. Mapan keweruhan. Pusing telah lakar pekidiang cening tekinang nyamu berayo nih. Dada sukti pisan punika. Semalehe yen ing kadi dereng manah titiang. Wantah kawruhane punika pinados rana angin ngeruruh martari ukasan. Sapunika aja. Nah, komisi apa ane rawasang cening. Sakewalo retamangan jani. Ian telak-tak bapo cening. Subuh madan kerih cening. Subuh madan bajang cening. Ian nirgah mayang bapo cari bungo sani nadang kembang nih. Sapunapi nek sekar sane nadang kembang punika. Sing jekuang isad pada lakar nageh ngerum-rum yo sarini bungo. Dini cening pang praktiakso nih. Ian pelih bon cening ngamong ragu. Keucap cening lohlu. Ane apiang bapo. Pang presido cening dadi anak lohluwe keto nyening. Sampun dados kemanahan putitya. Ari sampun wenten rencana haji sapunika. Inggih haji. Dumadak sangkaning suyang pramekawi. Sida nyentitiang ngelarang. Napi saniki nucap. Istri mau tamo kan pengabden haji mangkin. Nah, tuh buluhane buat mon-monang bapo nih. Ne pemekas loh mongkek. Bapo lakar nyurio suano. Unduk bunga subuh seragam bon cening. Ratu yang begawan. Dadak yukti yang indek sekarang punika dereng di tiang rerem. Sakemon sampunang ratu yang begawan semedia ring siang-siang. Sane mangkin di tiang panjang lungsun pamit ngerera sekar. Ngiring yang hidat ragung istri putran singi yang begawan. Ning, kamu lautang aliang bapo bungo. Bapo lakar ngantiang cening di pemerajaan nih. Inggih kenta punika durus sang ratu yang begawan. Durus sang melingi haji. Nah, lautang nih. Akan saja ada ketentuan ide yang sengketo mekayang kesanya langsung tekening keginan ini pemekas yang talar tali maturi bangun cokot dulu bagi sekare sampun tenang dan tuagung pemekas ane mangkin mangdatan kerken malih kos-kos dadabang indek ngeres sekare lagi tuagung kita jalan bibi pang dekasi iring Sing jek len rasane. Kletak bayu. Sayuwati banget metiosan manah titiang Bagong. Ini patut idewe pang bisa sekan nekeng tuas. Membati patut metirte saha mebijo. Pang tawang kasus semane. Rumah sening manah titiang pacang ngiringang pemargan cukur dewa lungo ne ke Bali. Nah, wala nyaman sih gangsar jelakun ya. Ring ajeng peranten ane panggih titiang klimpang ya wau. Yang mutiang itu kelosan. Sira jongning. Sebang dicara lakot tak gitu. Tapi lakot. Payung kukusan kita temu. Coba panas si tiang margin res. Donak ketuangi boy, ngerampuyuk engsan gitu. Lian gulam-gulam sebang ci nyas-nyus. Weh. Sing kan kena nang dicek. Do anake ucam mangga keto sebange. Engkene. Yen ucam mang cai sebang cai ne ke kogoban cai ne buok sana kawan. Man kengkene mas sebang. Pang bingar jana Pang ke bingar. bingar. Biah kita atas. Mau kebiah cah.
Cikija mekelosan maro. Dan ada bekal duwe ini. Sud mandan Kang Sarna. Terus kendan. Jak pragat paling siduri citeko. Timbaling tuni subongan. Ada dengan Kang Sar. Jangan dapat bekal duwe ini ya. Ya udah jagap bukan kalau di tiang. Kengken yang kijel mau beli ikut. Lelet. Karo legong. Yen ngamah di medar maro pago nama. Ibani orang. Ruci membekal amondo mekelosan abdat. Aduh. Sampun pak niki. Ompek cenik kabor demodo. Ompek ini ageng wek. Kaden cancingan nong kodak. Pemotretan kaden. Kamera kada sini. Apa kamera? Apa ada? Kamera. Kamera ada sini. Man jani sebuah sergap tuh tolong. Ampun. Nah yang sebuah jangkap jangan pangsing alan hujan pinjam. Buang perjalanan. Naik. Kemudian ngempos piu beslet-sledan. Empos sengo. Boy kat pempan biu gitu kena baro balian gitu. Si penyilak paten jagung tuh. Apa ten jagung dayan cimolo balen kompek. Itu tadi tugal mapelot piu ne. Kepes di jas nih, kepes di jas tuh baru mak keles ya. Benah nage siduri. Mekirek misi ngatrek pro jelema. Dona gitu gagah kita malu-malu. Kebet encing ngenal sekarang malu deh ya nyaman cik gelak nak ngisir dong. Kijang tenjemelat ring kisah munika. Wau lungsuran pemerajan lelimo wendan tunasi tiang pisang dang sabo melablap. Nah. Ada tegas bos nih Aji. Tapi pun abdi wacana nih dah. Mawanang sada pingin dah jening. Gelah ngojah pengenikan itu. Setonden idewo nekat di tanah Bali. Sanang simpang di Jawa Dwipo. Mang simpang rien iri kering jagat Jawi. Benar. Mapan itu ada pernah jongwani dewo nak ngewana serama tur subuh metemah nuwiku. Bagong manut kadi wacana nih dah. Anak kelingsir, benar. Mang simpang rien seperti Jawi. Wenten ajong wan seperti Inik bisekan itu sampun seperti wikan. Mungweng bisekan itu suker apa kulon pangtan keneng ceker bawa raja penulah. Ide begawan dui kare. Mau bisike ide dang begawan dui kare. Benar. Linggih mangkin tunasang di tiang pesraman pemegang. Nah, paunukan pesraman itu di warna keling kinucap. Nggih, yen sampun jantan sampun ike iring ke Jawi rien jemujuk. Kau Jawa mangkin? Benar. Sir, Kengket. Jawa we njan di batu yang. Batu yang apa di batu bulan? Batu yang, batu bulan, batu bolong sing. Njan di batu kane. Yang batu apa tuh? Apa? Nak ten di ngah cangorde. Kengket. Yen ngalih Jawa ne kone. Heeh. Ngelodang di Lumintang. Waduh, itu sing. Itu mangki kampung Jawa. Oh, kampung Jawa tuh. Tahu. Tuh cai kon ten orang ten kanu kemo ke Bali. Doh, tonton. Awak man ke Bali dan mau balik kan gingsir metakon. Jangan mau jukong dan berdarah yang Laman sing tawang lan wekasan itu metakon pangsing dari balik. Naik. ya. Mau apa deh? Dir, Ya. jangan benok itu malu-malu berjemak-jemak dengan si Don, ipun ngeleleh ang kompak ke bas nengoksan enten Joko Titiang kan nulung ipun pisang. Calet yo ci. sejabot don sar. Yang Kengken jo jalan. Di jalan-jalan jelema ning amah. sajo kengken jalan. Jalan-jalan ngamah. Nawang ki jalan. Yen jarane dinuju yo luas. Kalesne mau gantung di bawah lo nih. Misi maman do. Yen mau jalan nih cie sambil ngomong ngamah. Kincing, 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 kincing. Hei. Mau kancang, mau kincing. Munyin sing urukang timpal mare rireh dua. Nyen cara jarancang. Oh,
cai cara jalannya. Kekit. Sambilan si majalan modar, cangut agang mereren, modar. Pancang, pancang. Monyo selegenti maro jelmone yang ketu anji sing bisa ladi jalan bekale. Dona kita banyak yang pemasan yang mereren, bet aja kita sang yang surya kalau tepat ke bawah di cuma mereren. Masih lo tideng medar nyak nyari roda darane. Nggih, iring lalu Jelmo kedek nggih kemlinggih, mai. Wih, Dewa Ratu Agung. Tuh, gini alasi. Ken. Bat. Adalah cara lapangan sepak bola, cara Mana cai. orang bat bilang, wih, ratu. Wih, pon pro nih. Wih. Dada-dada ketaran jinan tuli. Ibu nyan semaro noto. Len. Ngamiar. Majer-jer. Wih, Moderek. ngantuk wih. Cuma ro ngancan ngedongan nyenik nang pun. Wih, Suaran daun pun rikalan tempuh antuk kita sangyang bayu asapun api ya kadi anak kemo surya. Misip sansen boro di anu kedua. Seria. Pedang jelmo seria apa tuh? punyan kayu kedan mepalu sarungnya saja. Seriak seriok ben misi serie. Inu perengodening sarwa sari. Nemonin sasi kapat. Sakare sami pada nedang Kartika masuk ke bawah. Payu bangun bisa. Mik ngalup-alup kadi pudake setegal. Saja. Akarati ke apa nedengin sari. Apa nyelapang bungut itu? Nyawan. Gigi senang gitu. Wih, mik nih bunga udah ada nguang gitu. Gige sang anak nguwakang bungut kadene kungkungan no. Saya udah bawa nyawan apa bikin gitu. Kumis sinjermis cara dok kadang Oke, kan. nyawan tuh don. Nguang. Sir, Dijan, agat pantas nyawan. Aris, Yang berdudo nyelapan bungut kuliah aja. Ya bodoh yang tadi campuran muluk bapak yang kriang. kriang bedudo suut mau bore selamat. Buang. Nanang tol itu. Jadi ada nyebleng. Bet katonnya rawet saking katoan. Hati kesaputin antuk sayong. Dan sekarang dong sirah nyenawang sakit di dupak pak pesraman. Dumadak kiri ke genah pesraman kira-kira. Terus. Dewa Atok, jatuh. Jalan mau kentut. Tados wenten anak istri sareng kekalih. Aduh, aja anak lo. Nah istri coba anak lo. Oh, Kelak mesawang-sawang pih pengadang nang tulis ya. Langsing ngelanyar. Aduh pemulone Nyanat kating. nih tayongannya sar. notes. Melah dikedas kompe kenyen. Nyangkil ponarak padu masiki. Pejalan. Aduh, magelong. Nyen yung lapana gitu sir. Hah? Nyen yung lapana gitu. Nyen yo len kan memene. Jalan mau apa? Nah, Ama kelap. Ama rawat. Alah
nyanat gadean. Gede pun. Weh, sing tawang ci ya. Tapi iban saya kedekannya kok kadek. Cang gede gitu. Ngoni cangi wasin sar gangsar. Kengke. Di nyeledet cie bangus pesan. Ye mulo pangus. Wih, dewa ratu tanang cie. Kengke. Biar kedus ledet cie kengkennya caro alunya plok legu. Nama. Nah tinggal nyeledet aja. Wih, yen nyeledet nganutin pailah higal mulo nyeledet mau tanyak nayok kan sapunika. Subo. Yen nyeledet bungut teh oyongan mata kan angon nyeledet. Makan sih nyeledet po itu. Wih, nah tinggalin nah. Nyeledet ke ngebot. Tak. Ke ngawen. Tak. Tak ambon Nya kita tegak ledet. Nyeledet tak hebot. Tak nyeledet kawan tak kedek. Oh tuh. Jat ke ngawen Madok, ping. lihat matan dia cak bungut sih. Jadi bilang ledet teh mah keping ang bungut. Nah. Ngena asusun menyangke Abak gigi sana Kang Wan. Ciket atau diingat ledet ciki kompek cange. sing cang uduk biuk abeng landas nuluk. Nyak nang gampil aja bungut dia mah kejang. Jelem. Kan sampun gampil yang tiang antos silit. Nang tole Hilang. iki lakon apa tuh? Hilang. Pah. Antos sical. Celemu nih kan mama kado-kado. Kuplak kaplet. Itu lakunya di nana. Dicu yang mau kebeli. Telepon makeplok. Ya, makeplis. Jadi rasanya ngama kan ayo ah. Nge. Yang sing plemek kelmai itu sah. Patut meh ale cang tuh sih. Oh, ngaleci memuruk ledet. Jada unuk yang tahu angi dew ini memang kena main bisa ya buang. Jadi Buang nanti deh, banyak. Riz. Sirat hakenin. Kang sing tahu angi rago dini jam kejang. Banyak mengkap mesti ngidang. Masih ngidang dia. Oh banyak sing ngeri bana kelet kepelak. Nah jangan. Ayo menakon jangan. Ijang mataken beli bos. Karena Akhirnya tadi ajaan pesan pejalani raga subuh dekat dini di taman termaning garang melanglak tekang bikin ketamanan geladin kengken mirip kerasa ban bibi ratu agung yang dia menikmati kelebihan dia dan panggul cokor dewa ratu agung dadas ngendal wender nyamin pada ratu agung dilarang nasi ini punya sekar wene sami ngedang mekar sekalipun ratu agung saja pesan bibi winane jani nadang purnamaning kapan si kejang bungane sedang kembang termaning bibi itu apa tadi dua pesan bungane itu saneja ratu agung bungane barak mau bunuh peturu di pala mewarna barak itu masih di samping nenek putih mau bunuh peduru putih sing luung adung tadi yang kena bergelah bibi ini dada sayu yang kuat bisa ratu agung pemekasan emangken sampuna luwa coba dewa jam mau channel ke mantan giring ngeres sekar sane mangken nang redan suwe oh bibi hilang walau kene pang pada malih bungane pang nengo masih bibi ngale nedajanan lat lodana bibina ingin sapunika dulu sang ratu agung ngetang di kembang-kembang alam kan itu soal alam bibinya
sampun. Bunga tunjung masih ada. Ya Dastun, tongosnya ditujo di tengah lagone. Men bibi bunga apa man bibi sekali yang. Mungkin don-donan ala bibi. Ye, rada bagung istri. Kayo nang palunggo Cokorewo dan wenten kawigunanipun. Kali bos-bos daun niki pacang angin yang palwo di kering pasraman. Angon palwo nggih disajo. Belum masih meneh ke carang-carang nih. Wayah-wayahne ala bibi lakarangon apa? Iki carangne akahne pacang tandur yang sampun mentik di kering pasraman dan terus ngerem mriki ke Liana. Kedo ya idap bibi. Suk semua dadi gelang. Kuala kene. Tadi sung sayo masih bede kena gelang. Inek napi benjebos sakit ide yaji ulijo nyingaken bibi ngapo dondonan sade pakang-pakang pedang pangdai deduko bungane ale lionanya malih ngerah Gwen Iya sapunika nggih mangken malih ngerah. jangan bibi Lunga jangan. Cokorewo mangken ngerah reki nggih. Yang ngerah. Nggih. Jebakat. Didu. Di beten-beten bat yang nyual-nyual anu don-donan. Liang lek dia. Hah? Lek dia. Amat ya kanong ciblok banyar. Iki do rancang belok. Wih, panganti alih mai, pang yo nake. Do ya kan dipangkat alih ya sing kok. Ya nya kaki mai sing tadi aku nang nyen yo Wani ini. sing pantas mau penara. Yang pantas. Sakit. Apa sakit? Kebeang not ngap. Ngap, amese. Mau cina korang mau. Sampurasun. Weh, apa kalau orang tersampurasun? Begitu kan dia. Kengken apa artinya itu? Kengken artinya? Sing kawang. Ini sing tawang, nih satuang. Iki apa tuh? Wih, mangan jali, nake dewek. Iki apa tuh? Pangkadung ketah, pangkadung lumrah di gumine. Om Swastiastu. Nah, Nawang masih nah kau naik. Jero anak istri sarang kekalih. Sayuati bengong titiang ngeton. Listu ayu tata wadanane sarang kalih. Titiang metaken nge jero. Kayo neragane nganten sarang tiang. Ratu. Sebut tawang ci nak itu. Hah? Sebut tawang ci. Iman sing takon adane. Tu ada kalau nganten sakit subuh. Kau ada lemas sing ada jodoh si juang karo nganten. Oh, momo cina nak orang mau. Nawak di tiang jero. Sampunan keke atur nyaman di tiangipun imato gede. Be, tuh lek reklamo kan matan sagede kengkena. Maksudnya sapo sirop kesengan di tiang. Nah. Punika sampun jero sanang gege atur nyaman di tiai matane cupit. Sapo sirop kesengan duweni. Sarang kalih ke tengah halas semakto penarak pada mesiki. Napi jagi rera. Aku dong bu bangkung. Ngilot. Tegak san sebang. Dek bulan mataan sangat. Be, yen sing pelih bencangen hang. Sing nak kolok nyen. Molo. Mimo lantas bongol. Wow. Tu apa ya pirang sing kocoh bener kau. Ada nak juga kolo. Makejang di gumine misi cacat. Bisa sing ngajak nak ngomong nak bongol kawan kolok. Kodo ngo. Hah? Kodo ngo. Bodoh ngono. Ya dah. Au. Ya dong cikut cagut dah. Au, beres. Terus siap kan nanti ya. Nggih, jero. Menawi sangkarang titiang ngenon mriki mawi nang ragane salit arse. Alus atur titiang metaken ten kesaut ten kecawit. Mangkin nang eling-elingang. Ragane sarang kalih istri-istri
titiang saler aja titiang dado. Sareng pak wonten irkitan wonten kiosan malih. Yen ragane juk titiang sira pacang wilang. Juk. Jelmone gangsa raja gingsir mundur sebuah sekan orin melahang metakon yang sebuah tawang tongos pesraman wanot kelinge alih gelah ku sekan ke tuang jelmone dadi hati kayang jani konden teko dijo jelmone ngengset nah awas kena tawang karuan